Uyu munsi hatangajwe inkuru y'uko u Burundi ngo bwohereje abasirikare n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Iyi akaba ari inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bikomeye hirya no hino ndetse n'amaradiyo. Urugero wenda harimo nka BBC, ibingibi yabivuzeho Al Jazeera n'ibindi binyamakuru bigiye bikomeye. Ndetse no mu Rwanda inkuru dukesha Igihe ndetse n'Umuryango igaragaza yuko ngo Burundi bwohereje abasirikare n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ese ibingibi byaba biterwa n'iki? Kuko ni iriya ntambara yo muri Congo gusa cyangwa se hari ibindi bibyihishe inyuma? Ku Burundi bumaze kohereza abasirikare benshi n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibi bihugu byombi. Naho ku rundi ruhande turaza kwigira hakurya y'umupaka ariho muri RDC cyangwa se muri Congo, ngo aho umudepite wa Congo yavuze ko bagiye kwimurira intambara mu Rwanda. Depite Willy Mishiki, umuyobozi wungirije inyeshyamba za Wazalendo zahawe intwaro na leta ya RDC, yatangaje ko bari kubara iminsi yo kwisubiza umujyi wa Uvira, bityo intambara bakayimurira ku butaka bw'u Rwanda. Gusa ikibazo nuko bagikura kuri M23 ahubwo bagakomeza bijundika igihugu cy'u Rwanda, bakumva yuko ziriya mbaraga zose cyangwa se n'ibibazo byose Kongo yabiri guhura nabyo nyine biri guterwa n'abakongomani bivuga ko ari abakongomani bavuga ikinyarwanda ariyo AFC M23, ngo ari u Rwanda rubitera. Ibi ngibi bimaze igihe kitari gitoya, aho umwaka wenda gushira uhereye aho byatangiriye. Bigitangira babonaga ari ibintu byoroshye maze batangira kubifata minenegwe. Rimwe na rimwe babonye yuko bitangiye guhindura isura, batangiye kwitabaza bamwe mu nshuti zabo barimo nk'ingabo za South Africa, u Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, cyane cyane kandi n'abo mu burengerazuba bw'isi. Hariho n'abacancuro bari baturutse mu Burusiya, ngo abangaba bari baje gufasha Kongo. Ububirigi, Ubufaransa n'ibindi bihugu, ni ukuvuga ngo u Rwanda rwari rwatereranywe, ariko uko bakomezaga bagidoha ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagendaga ngo bagiye kwiyunga ndetse no kugarura kuba bakorana bagashyira hamwe, ndavuga u Rwanda na Kongo. Ariko ibingibi bigafata ubusa n'ubundi bamwe muri abangaba baba bakongomani cyangwa se n'abandi ni nkaho babaga nyine bari kwigiza nkana. Ku rundi ruhande nubwo South Africa ndetse n'u Burundi babishyiragamo imbaraga, n'Ububirigi, Ubufaransa, cyane cyane Uburusiya nabwo kuko bwizaniye ingabo zabo z'abacancuro, ariko Amerika yo yajyaga hagati na hagati, yo ikavuga yuko ikiraje ishinga atari ukuvuga wenda ngo ije kurwanya igihugu kimwe cyangwa se umutwe umwe, ahubwo ko ishaka amahoro. Akaba ari yo ntambara n'ubundi igikomeje. Gusa Kongo igenda ibica amazi inabyoroshya, ari nako bagenda bafata uduce twinshi tugiye dutandukanye muri Kongo. Aho bajya gufata Kongo, igice cya mbere babanje gufata ni Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma, Walikale n'utundi duce tugiye dutandukanye. Iyi Uvira yo noneho ni nkaho yasajije Kongo, aho Kongo yongeye kwitabaza Abarundi nabo baza birukanka cyane koko banabyumva cyane, ngo ari nabyo umuyobozi w'u Burundi yavuze yuko ngo bagiye kohereza abasirikare n'intwaro ziremereye ngo hafi y'umupaka w'u Rwanda, ku isaha n'isaha haramutse hagize ikiba cyangwa se Kongo ihungabanye birenze kuriya ko imeze, bashobora kuba iki kibazo bakimurira ku Rwanda, ahubwo ngo bagahita batera u Rwanda. Naho ku rundi ruhande muri Kongo ngo hari umudepite umwe ngo watangaje yuko ngo iyi ntambara ngo igomba kuva muri Kongo, ngo ahubwo bakayimurira mu Rwanda. Ibi ngibi ahubwo ushobora kuba wibaza uti se ibi byaba biterwa n'iki? Bizashoboka cyangwa se ntabwo bizashoboka? Ese mu gihe biri kuvuga gutyo u Rwanda rwo rurasinzire cyangwa se kubera iki nta kintu ruri kubivugaho?
nk'ibisanzwe ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. Iyi nimenye byose ica kuvumbuza ishongeyeho yibagizaho ndi Ken Chris. Nagusaba kuba wakora subscribe wowe utarayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi bigere kure ahashoboka. Nikaze. Reka ntangirane n'iyi nkuru iri kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, ngo aho umuyobozi w'u Burundi cyangwa se perezida w'u Burundi yatangaje yuko ngo bagiye kohereza ingabo nyinshi ndetse n'intwaro ziremereye ngo hafi y'umupaka w'u Rwanda, kugira ngo isaha n'isaha mu gihe Kongo yagira ikibazo bakaba ahubwo ibyo babyitura u Rwanda cyangwa se bakabibaza u Rwanda ngo bagahita batera u Rwanda. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru twagiye twumva hirya no hino, aho na perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame yahuraga n'abayobozi bagiye batandukanye, bamubaza ibijyanye n'iki kibazo ndetse n'uburyo yagakwiriye kugira impungenge yuko ibihugu nk'ibi bishobora kuba byatera u Rwanda isaha n'isaha. We yakundaga kubasubiza yuko ngo nawe yiteguye isaha n'isaha nibashake bazaze, ngo ahubwo akabasubiza yuko u Rwanda ari igihugu gitoya, bityo rero iyi ntambara idashobora kuba yarwanirwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ashobora ngo kuzabasangayo mbere yuko babishyira mu bikorwa bakibitekereza nyine. Uko niko u Rwanda rwagendaga rubisubiza. Hari aho nyakubahwa perezida Paul Kagame yabisubije umunyamakuru wa BBC, abisubiza n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakundaga kubimubaza, ndetse unagarutse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ahaho ngo leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Wazalendo na FDLR byambuwe na AFC M23 ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ikindi kintu nanone nongeye kwibaza hano, niba bavuga yuko uriya mutwe ari umutwe w'inyeshyamba, ikindi kandi akaba ari umutwe utari wiyubaka, ndetse akaba ari ukuvuga ngo ni inyeshyamba wenda zidafite hirya hepfo na ruguru zirwanaho, aba bavuga yuko ngo u Rwanda biteguye kururwanya cyangwa se kuba barutera, kandi u Rwanda rukaba rwariyubatse kuva na kera rufite ingabo cyangwa se n'igisirikare cyiyubatse. Niba barananiwe AFC M23, u Rwanda baremezwa ni iki cyemeza yuko barushobora? Iki ni ikindi kibazo. Uku nguku babyita kwibeshya cyane. Imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, ambasaderi w'u Burundi Zephyrin Marinatanga aherutse kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC M23, bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo. Nanone hano hari ikindi kibazo, ahubwo ibi ni bya bindi bavuga ngo umushonje urota arya, cyangwa se nka cya gihe impyisi ishobora kuba yarota iri guhiga intare cyangwa isingwe. Ibi ntago bishoboka. Niba u Burundi bwarigeze kurwanira muri Kongo buri kurwanya M23 bukaba bwarayinaniwe, ndetse atari u Burundi gusa n'izindi ngabo nyine za SADC nka zira zaturutse South Africa, ndetse na ziriya ngabo zaturutse mu Burusiya zaje ari abacancuro bakabinanirwa bakisubirirayo, barumva bazashobora u Rwanda gute? Ibi nabyo ni cya kibazo nyine kitazabonerwa igisubizo n'ihurizo. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Medias ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komini Busoni, intara ya Butanyerera, hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Ahangaha ngo ni hafi y'u Rwanda neza. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye zashyizweho kugira ngo zikumire ibintu byose, ikintu cyose cyava mu Rwanda. Muri Busoni haherutse kugaragaza amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyayo abandi basirikare mu bigo birimo 411 cyangwa se 411 giherereye ahitwa Mutwenzi, nk'uko uru rubuga rwakomeje rubisobanura.
ngo ni izi ngabo ngo zaturutse i Burundi ngo bigaragaza yuko zagendaga zisa nkaho ziri kugana i Rusizi mu Rwanda, ariko ahangaha ni ukwibeshye cyane. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye, abapolisi n'urubyiruko n'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD na FDD riri ku butegetsi bari kugaragaza cyane mu mihanda yaho mu masaha y'ijoro. Ahangaha ngo ni amarondo ndetse n'umutekano wakajijwe cyane mu Burundi, ngo isaha n'isaha nabo bataba barangara gatoya nka kwa kundi kwirarira bakaba bakwinjirirwa. Akaba ariyo mpamvu amarondo yabanje gukara cyane, ndetse n'umutekano n'ubundi ntago wajya gutera umwanzi wawe maze wowe utabanje kumekinga show yuko ukomeye. Niyo mpamvu ngo babanje kugenzura umutekano w'iwabo bakabanza no kuwukomeza, bakazabona kuzatera iki gihugu bavuga yuko kibateje akaga cyangwa se kiri kubatera ibibazo, aricyo u Rwanda. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba abarundi gutaha kare, ariko ntawemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Nyuma ya saa 2 z'ijoro usibye ingabo n'abapolisi ndetse n'abandi bashinzwe umutekano, ngo nta muturage usanzwe cyangwa se imodoka zisanzwe ushobora kuba wabona. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutaha kare mbere ya saa 2 z'ijoro, nta na hamwe byanditse ariko twese tuzi icyo bisobanura. Ahangaha ngo nta na hamwe bigeze babyandika, usibye yuko bagiye babivuga mu tugari ndetse no mu mirenge. Abaturage bahita babimenya babishyira mu bikorwa. Akaba ariyo mpamvu nababwiye yuko ngo nta muturage usanzwe cyangwa se ikinyabiziga icyo ari cyo cyose cya gisivile cyemerewe kugenda nyuma ya saa 2 aho ngaho ngo ni mu murenge wa Munzenze i Burundi. Abarundi baturiye umupaka bafite ubwoba kuko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage yabisobanuye. Ahangaha ni umuturage w'u Burundi. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahahoze ari Ikibitoke naho umutekano warakajijwe cyane. Intwaro ziremereye zahashyizwe nizo zarashe ibisasu muri centre ya Kamanyola hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ahangaha ngo Burundi bwagerageje ndetse bunakomeza bugerageza gushotora u Rwanda, ngo aho ngo rwarashe ngo amasasu makeya ngo hafi y'umupaka w'u Rwanda, ubwo ashobora kuba yarageze nko muri Rusizi. Ibi bisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyola nibyo byatumye abarwanyi ba AFC M23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Ariko reka mbibutse, iyi ntago ari Rusizi yo mu Rwanda, ahubwo iyi ni agace ko mu Burundi kitwa gutya. Ngo ibisasu rero ngo byatewe hafi ahangaha ngo nibyo byatumye AFC M23 irakara itangira gufata utundi duce tugiye dutandukanye nka Kamanyola na Uvira, nyine akaba ari uduce twa Kongo. Akaba ari naho n'ingabo z'u Burundi zari zisigariye. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwitegura intambara ikomeye isaha n'isaha. Zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ntwaro ngo zatangiye no gukoreshwa mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza. Hinjiye amakamyo 30 ya rukururana zari zikoreye intwaro yapakuruwe iminsi 3. Izi zari intwaro nyinshi cyane, ngo aho yari amakamyo 3 kandi amakamyo 30. Ikindi kandi ngo izi ntwaro ngo zapakuruwe iminsi 3 yose irashira. Izi ngo ni intwaro isaha n'isaha ngo bashobora ngo kuba bakwifashisha ngo batera u Rwanda mu gihe iki kibazo kiri muri Kongo gikomeje cyangwa se wenda gihinduye isura. Reka nanone nyine dusimbukire
muri RDC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo aho umudepite umwe yavuze yuko ngo isaha n'isaha ngo intambara iri muri Kongo ngo ishobora kuzakurwayo, ngo ahubwo ikimurirwa mu Rwanda. Gusa ku ruhande rwanjye ndetse nawe uri kunyumva ushobora kuba wumva ko ari za nzozi z'umushonji, baribeshya cyane. Willy Mishiki usanzwe ari umudepite uhagarariye teritwari ya Walikale uzwi nk'umuhezanguni wanga u Rwanda, by'umwihariko abatutsi, aho akunze kuvuga ko bakwiriye kurimbuka bagashira. Uyu niwe wabivuze, akavuga yuko ngo intambara ngo igomba kuzakurwa muri Kongo isaha n'isaha, ahubwo ikimurirwa mu Rwanda. Ahubwo nkibaza nti niba M23 ifite abasirikare batarenze 300 nk'uko bakunda kwivugira yarabananiye, ese u Rwanda rumaze igihe kinini cyane rwiyubatse bazarushobora gute? Ibi ngibi biragoranye cyane, ni za nzozi z'umushonji. Aganira n'ibitangazamakuru byo muri RDC yavuze ko guhera kwa 13 Ukuboza 2025 batangiye kubara iminsi 18 yo kwisubiza umujyi wa Uvira, nyuma bakerekeza intambara mu Rwanda. Yavuze ko imitwe 250 igize ihuriro rya Wazalendo yose yamenyeshejwe ko nyuma yo kugaruka mu mujyi wa Uvira operasiyo ya mbere izaba ariyo kwerekeza mu Rwanda. Ngo ibingibi byamenyeshejwe cyangwa se ni byategujwe imitwe 250 ya Wazalendo. Kongo mu gihe iyi operasiyo ya mbere izaba iri kurangira nyine yo kuba barwanya M23 ngo ive mu gace ka Uvira, hazatangira operasiyo yo kwerekeza mu Rwanda. Yagize ati iyo niyo misiyo ya mbere. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, bivuze ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Abangaba nyine ikintu bashatse kuvuga, bavuga yuko nyine niba bariyangara abakongomani bavuga ikinyarwanda, ndavuga AFC M23, baba bavuga yuko nta kabuza ngo baturutse mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu bari kuvuga yuko ngo intambara ngo bazayizana mu Rwanda, ngo bikazaba ngo ari nko kuyisubiza iyo yaturutse iyo ntambara. Depite Mishiki yongeyeho ko atari umukoro wa Wazalendo gusa, ahubwo bireba abanyekongo bose, kandi ko nta bufasha bakeneye bw'Abanyamerika, Abashinwa n'abandi. Impamvu avuze yuko ngo badakeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose bw'Abanyamerika, Abashinwa n'abandi bagiye batandukanye, nuko aba Banyamerika, Abashinwa, Abarusiya n'abandi bo hirya no hino bagerageje gufasha Kongo ndetse bakanarwanya u Rwanda bivuye inyuma, nta kintu byigeze bifata cyangwa se nta n'ikintu byigeze bihindura. Niyo mpamvu bari kuvuga yuko ngo ari abanyekongo ubwabo ndetse n'ingabo za Kongo zose, harimo n'ingabo cyangwa se n'imitwe 250 ya Wazalendo, ngo abangaba akaba aribo bazatera u Rwanda, ngo nyine batongera kwifashisha cyangwa se kwitabaza ubufasha bw'Abanyamerika, Abashinwa, Abarusiya n'abandi bagiye batandukanye. Nanone yagize ati gahunda yacu nitarogowa tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitarenze mu byumweru 3. Yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi kanaba n'umugaba w'ikirenga wa Wazalendo kubaherekeza mu rugendo bateganya gutangira. Ahangaha ni nko kuvuga kubatera inkunga, kuko we ntago azabajya inyuma, nyine ni perezida wa kiriya gihugu, ni ukubatera inkunga akabashakira intwaro ziremereye, abasirikare benshi bo hirya no hino ndetse n'ubundi bushobozi nyine bushoboka. Uko niko kubaherekeza basabye Felix Tshisekedi nka perezida nyine w'iki gihugu. Mishiki yavuze ko nibagera mu Rwanda aba FDLR bari muri Uvira, Lubero, Masisi na Goma nta yandi mahitamo bazagira usibye gutahuka iwabo. Si ubwa mbere umutegetsi wa RDC yigambye ko bafite umugambi wo gutera u Rwanda, kuko na Perezida Tshisekedi mu mpera ya 2023 yavuze ko igisirikare cye gishobora kurasa i Kigali kuri Goma. Muri Gicurasi 2024 Tshisekedi yabwiye Le Figaro ko agitekereza gutera u Rwanda, ariko ko mu gihe nyine muri icyo gihe aricyo azaba yiteguriye mu bikorwa byo guteza imbere igihugu.
ni kenshi abategetsi ba RDC n'u Burundi bagiye bigamba ko bashaka gutera u Rwanda, aho abakuru b'ibi bihugu bavuga ko bashaka gufata Kigali ndetse bagahindura n'ubuyobozi buriho. Ahangaha ngo aba bategetsi b'ibi bihugu byombi, ndavuga u Burundi ndetse na RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavugaga yuko bahoraga bigamba ko bashaka ngo kuzatera u Rwanda, ngo ahubwo n'ubutegetsi bwaho cyangwa se ubuyobozi bakaba babuhindura, bivuze ngo bakaba bakuraho ubuyobozi buriho bakashyiraho abandi bayobozi bashyashya, perezida mushyashya ndetse n'abandi bamwungirije, ngo kuko nibo bababangamira. Gusa leta y'u Rwanda yo ntihwema kugaragaza ko uzagerageza gutera ku butaka bwayo azahura n'akaga gakomeye, kwirajwe ishinga n'amahoro, kukurinda icyahungabanya abaturage bayo. Ibi nibyo natangiye nyine mbabwira ko igihe icyo ari cyo cyose iyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame aho ariho hose akabasha guhura n'umunyamakuru, iyo batangiye gukomoza ku bijyanye na politike iri hagati y'u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo, ntago babura kumubaza bati se ko twumva ngo u Burundi cyangwa se Kongo isa n'isaha bashobora kuba batera u Rwanda. Yakomeje agenda asubiza bamwe mu banyamakuru, abe umunyamakuru wa BBC n'ibindi binyamakuru bigiye bikomeye, avuga yuko ngo abangaba ngo azabatera mbere yuko babitekereza, kandi ko u Rwanda ari rutoya, ariyo mpamvu uru Rwanda nk'uko ari rutoya rutagomba kuberamo intambara n'iyo mirwano ya hato na hato, ngo ahubwo agomba kubasanga iwabo kuko ho ni hanini kandi ni hagari, bafite ikibuga kinini cyo kurwanirwamo. Ngayo amakuru. Gusa ku rundi ruhande, nk'uko nawe ushobora kuba wabyumva, abangaba baribeshya cyane. Nanone ku rundi ruhande, u Rwanda cyangwa se nyakubahwa perezida w'u Rwanda n'abandi bamwungirije ntago baba bashaka yuko iyi ntambara ikomeza yo muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo baba bashaka yuko yarangira vuba, kuko nyine ni igihugu cy'abaturanyi. Mu gihe badafite amahoro cyangwa se umutekano wabo wahungabanye, nta kuntu umutekano wacu waba umeze neza nk'abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu nyine baba bashaka yuko amahoro yaba. Gusa hari ikintu babanje nyine gusabana hagati yabo nticyabasha gucamo 100%, akaba ari nayo mpamvu iyi ntambara yakomeje. Ikindi kandi mu gihe ngo kitarakemuka, tubikesha nyine ibinyamakuru bigiye bikomakomeye nk'igihe, BBC n'ibindi binyamakuru byo hirya no hino, ubundi u Rwanda rwasabye yuko ngo FDLR yose igomba kurwanwa ndetse ikanatahuka igasubira mu Rwanda kuko ni abanyarwanda. Ndetse na Kongo nabo mu kwirengagiza cyane basaba u Rwanda ko ngo nabo ngo bashobora ngo kuba ngo basaba yuko AFC M23 nayo yasubira mu Rwanda, ngo kuko nabo ni abanyarwanda. Ibi ngibi ngo nibyo byakomeje kugibwaho impaka, akaba ari nabyo byatumye iyi ntambara igenda ikomeza. Nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka nk'ibisanzwe. Iyi yarimenya byose ica kuvumbuza isho yibagezaho ndi Ken Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share kugira ngo inkuru nziza nk'izi ubutaha zizakugeraho kandi zizagere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.